سلام إيسا مشوبر بعد جرا إيسا قال الله إن قاعدة بيسس بعد جرا نقادو متي وان بيسس بعد جرا نقادو متي وان تابشر أتي سكتي بربادة دون إسلاميني بربادة وان تكيادني أبشر جي وان تاتو وكتونغا بكا مخينان بوفتا مخينا دي كيسا تاية غاجرة أبشر جيو وان تكيادين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في توتا خينيا خنوغا أكمل قرتنستي فرماتي أمان تنا قرتي فرماتي أمان تنا إيجا هنو أمان تنا قرتي داوتوتا في توتا خينيا ويا أران تنا جماعة البوليس فرماتي الأول أركني إسينيس نجي عن قرتي خراخنا دبرتي روسي داتيس وانا مجمع كيساتي جماعة الكون أرى ويا خنا سلاجته جواتي نبير جراتي هدو تك جمعنا جمع خناني جرتي البيشابان نبيرا فرمادين فانيس كا إمال تودي ماني دفني جولين سيبوتي جتي إمال توفا قولا هدو تك يادوا توري خراخنا تيرو نجيان دفن موكمي دفني بالبلي بيرو تكتا يرو نانجما سيتكي دولو بيزي دجا ولينو حالني توركي خنمر راي سينيزغا نجين يسيتي فتو صداقي سيجتي غرو الحمد لله والأجر نجيك أمنا سيلين نجيك أبتي جولين نجيك أبتي نمني موفا في جواد اللي جا عنك قلقلا خنا والله مقالات نانجا كسي جرو دديمي تمان لا لجرا خير مربي هاقولو إني نسخرا دكو قبو أمو إسيداس غا تكاو بيخ منات جيبساني رورو تانا الرئيس إيساني قرتي قواد الدبن إتدى إيساني جرورو غافر راد إيستي ددبت سانيكين قرتي إدو دولي رورو تاني راد إيساني ددبتني إتدى إيساني خود تاولين جرا دموس ولين دمنا تنمو رورو تانا قولة چودك أمنا جيتين بيخي إدو والدو بيبني مي فرماتي كم إيمالتو والله إيمالتو قاجولة جي الحمد لله ما جتو نمني ركون رجلتو قوا إيمالتو متناو أنا أكو بقيتو حاجة بسيطة تكتل عليه مالف بوخا خران كونيس نبي خران كونيس أكما قالات أنا خي سامتي تدبي نمني المانين ديمو مشاهد قواتو قوتا كاسكا ستوانا كستارا مناتيس واني فرودي ديمو جيتشا شانتا برا مرف تناو وچخيني شانتان كا إيوا مشا بوتو في دين رتمو لا قوتو تفني نسا تكون ما في دده سايتشي تول ديدو نجيبتو مرة مشا في ديدو من ركتو ندن تونا ركوب الجرا أما أنت جافونا ركوب الجرا أما سداس واني ركن كبو خران خلاص مخيرنا من ديم تقدر تجرتي مالي أي لوكسي جنيني أي لوكسي سنيني أنا أسيد بقولي ساعة سكالو قال سيد ولو خاتي أما تشرا كان نانجا تدبس عامك أديمو جدا كبير ما يدو مخينا وي خران جرارة خران بردتشي والكتامي تكنا قلو لما قراديم ياو أسوان دينيها دتشين تنا مم تيجون تفا والله ميلان ركوبتها ودد بديمو دد بتي عايشة إنه سلاونه خجرتي سباتو لينا كنا قرادي الحمد لله رب العالمين أسيد ديبنا جرا بكان الرادة سيفكابو دوغارة كاتيته وانتا كغرتي رورو نمت ديم تتاكا اتي ديم مالا اتين انران دايسان جاني دايسان يزد بيتين جرار كيتين جرا وان دايسيتو اتيس دايسيتا وان جو اتي دايسيتا سوما برباد تاكا اتيس دايسو هندن دايسو وان كتيف ان دايسو جيتي مرنو تجلا خاي جرا ورطان غرتينا برباد حقيقة باتني أبا إلمو الماجمسا إلمون أبا إلمون هذا بره هندينه هذا إنجينا أنا خردفتوني أدفع نيو هنقول لمامي نما تقطع كجر إلمون هذا يتوي هذا مثل إلمون هاتي تعايشة نو خافوته أبليساتي كانت إلمان أبليساتي تعايشة تقطعنا جلانا خيسة دربتي daawwattoota fi hordoftoota keenya maal geesse Oromoo namni simbeene simmadaalini jaan hedduun keessan furmaatee gartee waan qilleensarra beeytaniif waan lafatti hin beeyneef dhugaa aayyate jaan aayyadaa tana gartee aayyaduma akka beeytanii san seetan garuu isiin nama akkasiitii miti nama baheessa namaatiis nama gaariidhaas
nama gartee hawaasa wajji jiraatu si jaalala hawaasummaa tana laaftuudhatti isin لا يا مامي خنيس garuu ilmaan kun hangam takka gartee hanga isii jaalatan nuti warri bira jiru ni beekna warreen gartee gaamma akka hawaasaatti gaa magaalaa tana amma warraa illee fagaannu magaalaa takka keessa walii jirra jireenya gartee hanga gartee hawaasa keenyaa wajji jiraattu keessatti eenyu akka taate ni beekna garuu hedduun namaa arra gabbee ayyadaadhaa tun ayyadaadhaa ilmaan gartee haadhaan malanii warri jettanis hedduu jira haati silaa gartee dhuguma haadha gartee akka isin beeytanii san taate ilmaan siidhaa yoo rakkoon feete dhufte dhiifteen deemte. Uummanni kana jiru maamesiimu uummanni naan masaanuudhaa booda ilmaan seerraanfatanii jiran isin gantuudha ilmaan Oromoo ta'anii ilmaan neerraanfatanii jiranii deddeemtuu fi gantuu kahaysaniitiitu ilmaan isii ganee biraa deeme ani nama akkasiitii miti ilmaan kiyya arraas borus kiyya gaafa guddatan san oommaa gaafa guddatan san haana jalaa deemanii haadhaa galanii amma immoo hanga ilmaan daa'imman kanaa eegaan kanii seenu rakkoo tana kanii seenu taate rakkoo tana dhuguma seetti rakkoo sana Aisha nama wayinja furmaate namoonni hedduun maal jaase yaa furmaate nama jaalattu dhabdee jawaadee abbaa ilmaanii jaalattaayi rakkoo tana gartee jarri gartee waliif hin deemanii siif deemanii inaanis gartee fiizaa si ergina ispoonsara sirraa taana ammaan tana ni baataayii jee warra isin barreessan meeqam jettaan galatoo uumaan jaanka sabatiyaa kan biyya kanaa qaba akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya ijoolleen gartee hirriibaafis dadhabbiifis nyaataa dhugaatii fi kana hundarraa dhugaa guyyaa dheeraadha deemaa oolanii suniif hedduu takka gaa lafattis gadi buunee qilleensumarra oolanii hedduu takka wanniidha akkasii suniifuu furmaateen namoonni lameen wal jaalatan adda baasuu barbaaddan jaalalti tun gartee waadaadha jan jaalatan rabbumaa uume jaalalti falagooytaatis ni jaan saniifuu lameen wal jaalate adda baasuu don taane isinii dandeemnaan akkumaan kaleessa isiniin jetti isaan lachuutu waliin bira dhaabbadha jaalalti isaanii haa megattu haa lalistu haa firii hortu akkasiin isiniin jechuu barbaada furmaateen nama jabduudha adhedaa hubattee gaa nagayaan buddigee ijaanne garuu irraa hafte nagayaan bulte nama qabsoo iddudhaas nama haqa fiitiif falmatuus nama eenyummaa namaa beekuus arra gaafunoo anis deemee qilleensa meeqa qaxxaamure har'a adde furmaatee bira Profeesar Furmaatee amma yeroo ammaan tana Profeesar Furmaatee ta'uudhaa deemti duran Dooktar Furmaatee beeytanii miti amma Profeesarummaa fudhachuudhaaf deemti maaliif jennaan injifannoo waan gartee injifachuu beektu injifattee irra aanu waan beektu saniifuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya Karamanaatiin deemu jira. Karamanaa yaa hojjedha. Arragaa. Imaltuun teenyaas imaltuu nagaa rabbi nuuf haa godhu isin jechaadha. Akkasii. Hokkumaan galee walitti deebina amma waan magaalaa. Mee wayin sinjaa furmaati. Namoonni hedduu. Caalaani. Mee caalaan tokkos arra gartee gaa innis nu eegu akkasuma daawwattootaa fi hordoftoota keenya caalaanis nu eegu jira mee caalaadhaafis niin bilbila gaa innis bakka jirurraa sosee akka gartee gandan nu eegu. Barbaaduma keenya jira caalaanis. Jawaadii akka magaalaa tana keessa badees barbaadatti akka jabatti barbaadatu jira. Obboleessi keenya kunis hedduu laffaati iddoo keessa jira. Wallaahi haa galatoomu. Edanis rafneen bullee beeyta mee nu faana tura. Maal? Eessatti? Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya kunoo amma laalla baasaa horree albaabirraa baasanii ammaan tana hundee inshaallah karagalaa yaa hojjirra maaliif waan kana waraabdan wanni jettanis gartee hedduun keessan akkana jechuun ooltan garuu immoo sodaan dhabamtee jira allee darbinee jirra hanga yoomiin nama sodaannee jiraan mee inshaallah gaa caalaadhaaf warrootan tokko jira maameesiimu dhiisii achumaa dhokadhu taa'ii warroota naan jiru jira dhokadhee hin taa'u jeeniitiin jira ganaa abadan muraa mataa kiyyaa abbaan kiyyaa yoo qabrii bihee ol bee ganaa baadiyyaa sanatti sodaa namaatiif isin galu hangaan deemee sarkee hangaan sodaadhee sarkee na sodaachuutu jiranii nu dheessitee ni dhiifnaa jedhanii takkaantis nan dhiifne abadan isin dhiisu jeetiin muraa mataa kiyyaa ta'ee jira wannumaan feete sanu balaan samii buute dachii hinan kanneen itti oromoo
Oromooni tanaafin muddiit jedhedhe kunoo mana kiyyatti galuu deema isinillee akkanumatti nafaana tura caalattiin dawwala caalaanis bilbilisaa ta'u mishtuulate amma kunoo dawwala Aisha maal taate Aishaan kun akkana ordara taate irraa lambaanee bire caalaa dhufu jirra nutis juwaajee wayyaa gartee meeta tijaa tanatti dhiisii an dhufutti hin jira maammeen naafaan dhufeetti na fuudhe noo jijjira laa ijoollees meeshaas na gargaaree noo hojii dhufu jira ayyeetis akkasumatti manatti nu eegi amma dhiyaanneeti mana nu eegi obboleessa kiyya qaali caala hello amma makiinarra jirraati dhufu jirra mana nu eegi dhufu jirra khalaas mana bira jirraati jechuun manuma nu eegi dachaa kara mana deebi'a yalla ayyeen nutis kaachuma wal garraa imaltu saara deemu jirra akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya caalaanis gaa dadhabbii hedduuta qaba furmaateedhaas gaa inshaallah siidaa wajjin taanee gaa karaa gandaa yaa'u jirra jawaatis barbaadu jira beektaa idarraa eegalee rafeen bulle hirribni irraan baanee nutillee galtee akkasumatti dadhabbii hedduu keessa jirra maaliif jennaan obboleessi tokko guyyaa galtee rakkoo keessa bu'ee obboleettiin takka waa rakkoo keessa buute namni walirraan deessu waliif dirmata malee suntu gartee nutillee dhiibee nu tuttuqee nu kaasa maaliif rakkoo obboleeyyan keenyaatiin rakkoo teenya jenneeti nu teessisuu didde garaan nu dadhabe garaan nu booya hedduu wanni dinqisiifadhu keessa ijoollee teenya tana lamaan jawaadee fi furmaatee hedduu takka akkaataan jireenya isaanii akkaataan jaalala isaanii hawaasa isaaniitti wajji jiraatan hedduu takkanatti tola an dinqisiifataa isaaniiti hedduu takkaan isaan dinqisiifadha akkasuma wajjin jireenyi kun bu'aa bahiin dhabuudha jaalaltis akkasuma bu'aa bahiin dhabdu jaalalti takkanaa tanaatu jabaataas takkanaa tanaa